Na čemu smo odrastali? Bamiju sam zadnji put jela prije mnogo godina za neninom sofrom dok mi je pričala koliko je zdrava. Kad bih pitala zašta je, ona bi kratko rekla za stomak. Starije žene nisu imale velike škole, ali su imale životno iskustvo i od ničega su stvarale sve. I dok gledam majku, dok mi spretno priprema ono što je i njena majka spremala, shvatam da djeca zauvijek ostaju djeca u roditeljskim očima. Dovoljno mala da ih majka dočeka na ručak, da ih babo zaštiti, da im ostavi u amanet ono prirodno što je i njima dato kao najzdravije. Da dođu na jedino mjesto na kojem je nekome stalo da i oni odmore. Majka zalije i čaj od bamije da smiri želudac koji je svašta u životu gutao. Ne pijemo iz savršenih šolja jer materijalno i nije savršenstvo. A rahmetli nena bila bi sretna da zna da je njena bamija za stomak dokazana i zajedno s njenim suđem i danas u upotrebi.